Вот, смотри. О, натовцы нам подогнали. Нормально. Pasukan Ukraina menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk membangun struktur pertahanan tetapi dengan cepat meninggalkannya. Hasil benteng yang telah dibangun itu ditemukan Wakil Komandan Resimen Polisi Khusus dinamai pahlawan Rusia Ahmad Khazi Kadyrov dari Kementerian Dalam Negeri Republik Senya Mezet Utsmigov Mujahid. Ia melakukan tur singkat ke salah satu bangunan ini untuk menunjukkannya dalam sebuah rekaman video yang diunggah di Telegram Selasa 19 Juli 2022. Disebutkan bahwa benteng pertahanan tersebut telah kosong. Pasukan musuh yang sampai baru-baru ini bergerak membangun benteng justru kabur dan meninggalkan beberapa jejak seperti senjata dan alat-alat lainnya. Taktik ini meski menyakitkan tapi bebas masalah, tidak mudah meninggalkan tempat yang sudah dibangun begitu lama dan keras, mengingat segala nuansanya, tuturnya dikutip dari unggahan. Вот, смотри. О, натовцы нам подогнали. Нормально. НЛАУ, да? Они будут делать, а мы будем использовать против них. Что это конкретно? Это польского миномета. Они будут делать, а мы будем использовать против них. Что это конкретно? Это польского миномета. Не пробиться. Лучше бы они в школу ходили. В школу ходили, у меня был бы умный. Но нельзя против России воевать. Тем более против чеченского. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.